Nastavak postupka vantelesne oplodnje je fertilizacija, odnosno oplodnja jajne ćelije spermatozoidom u embriološkoj laboratoriji. Embriolozi su sada vodeći deo tima. Znači, jedan spermatozoid koji ubacujemo u jednu jajnu ćeliju, takozvanom ICSI metodom. ICSI znači intracytoplasmatic sperm injection. Upotrebljavamo ICSI sve češće i nekako većina naših jajnih ćelija ide na taj postupak ICSI-a. ICSI jeste metod oplodnje gde se jedan spermatozoid jednom specijalnom malom iglom ubacuje u jajnu ćeliju. Znači, koriste se dve igle. Jedna je takozvana holding igla kojom mi uhvatimo i držimo jajnu ćeliju fiksiranu tokom celog procesa. Odabire se najbolji spermatozoid i pokretima i morfološki, odnosno izgledom, jer taj spermatozoid ima najveću šansu da ima normalan DNK, odnosno da nema DNK fragmentacije i samim tim da ima najveću šansu da oplodi jajnu ćeliju da bi se dobio embrion. Ceo tim razmišlja o svakom pacijentu. U određenim situacijama insistira se na primjeni ICSI metode. Kada imamo mali broj ćelija ne želimo da rizikujemo, zato radimo ICSI. Kada imamo lošiji spermogram, zato radimo ICSI. Kada želimo da budemo sigurni da smo sve uradili, da ne možemo čekati baš na prirodu, pre smo za ICSI. Znači, jedan veliki deo procedura ide tom metodom. Primenjuje se i PICSI metoda. PICSI jeste specijalan metod odabira spermatozoida u specijalnim PICSI pločicama. To su specijalno napravljene pločice koje u sebi imaju nanešene male tačkice hijalurona, odnosno supstance koje se također nalazi i na jajnim ćelijama i koje na neki način privlače spermatozoid u prirodnoj oplodnji u cijelom tom procesu. Ti spermatozoidi koji su zreli za oplodnju će se okupiti oko te male tačkice hijalurona i onda embriolog automatski zna da bira spermatozoid koji je zreo da oplodi, jer nije svaki spermatozoid u obrađenom uzorku zreo za oplodnju. Međutim, i u redovnoj oplodnji koju mi koristimo u tom posebnom medijumu u kojem se drže spermatozoidi pre same oplodnje, također postoji hijaluron i svaki spermatozoid koji je zreo za oplodnju se zaustavi i, što ja kažem, pliva u mestu, odnosno misli da je stigao do jajne ćelije i pokušava da prodre u nju. Tako da i u redovnoj oplodnji koju mi koristimo, odnosno u redovnom ICSI-u, koristimo također isti hijaluron. Svaki par je priča za sebe. To embriolog uvek ističe. Ja uvek izučim, da kažem, istoriju svakog pacijenta pre nego što pristupim radu, da vidim koliko su imali pokušaja. Obično ispitam pacijente jer nemamo potpunu informaciju. Ispitam kakvi su im bili embrioni taj put u tih prethodnih par pokušaja. Nikada ne pristupam potpuno klasičnom IVF-u. Ja bih rekla da je to neka američka škola kojom sam ja naučena zato što ne možemo prepustiti riziku da ne dođe do oplodnje iz nekog razloga. Ja uvek kažem, pogotovo kad vidim mlad par kod kojih sve na oko izgleda u redu, a ne dolazi do trudnoće, možda je ta zona oko jajnih ćelija te pacijentkinje previše debela i tvrda, prirodno, iz nekog razloga da bi spermatozoid prirodno prodro u tu jajnu ćeliju. Dešava se ako ima dovoljno ćelija, ja neću da kažem klasičan IVF jeste dobar, znači to je metod gde se obrađen uzorak stavlja u Petri posudu s medijumom i jajnim ćelijama koje su neočišćene, znači i dalje sa tim kumulusom i pušta se prirodna oplodnja po principu najbolji pobeđuje. I to je taj klasičan IVF gde opet oponašamo prirodnu neku okolinu i prirodan proces, tako da ako postoji dovoljno jajnih ćelija, po mojoj proceni i ako je uzorak muškog partnera zadovoljavajući što se tiče pokretljivosti i broja spermatozida, ja ću jedan vrlo mali broj, recimo možda 3, 4 do 5 ćelija da pustim na taj klasičan IVF, a ostatak ćelija ću da očistim tom denudacijom o kojoj smo razgovarali i da pristupim ICSI-u. Na taj način imamo neku sigurnost, dobit ćemo embrione za transfer, nećemo dozvoliti da pacijentkinji propadne ceo ciklus zbog toga što možda neće iz nekog razloga doći do oplodnje iz klasičnog IVF-a.